Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 117 of the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly, and the publishers and the financiers and so on. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In de naam van Allah, die barmhartige, die genadige. And alhamdulillah, by the grace of Allah, we are coming to the end of hoofstuk number 5. And then we're going to start with chapter number 6. Right? So let's complete the end of Surah Ma'idah. Episode 117, hoofstuk 5, die gedekte tafel, Surah Ma'idah, Surah 5. Afdeling 16 van hoofstuk 5, episode 117. Valse leerstellings na die dood van Jesus ingevoer. En wanneer Allah sal sê, O Jesus, seun van Maria, het u aan die mense gesê, neem my en my moeder as twee gode buiten Allah, sal hy sê, heilig is hy, heilig is u. Dit het my nie toegekom om te sê wat ek nie die reg gehad het om te sê nie. As ek dit gesê het, sou u dit waarlik geweet het. U weet wat in my gedagtes is, en ek weet nie wat in u gedagtes is nie. Voorwaar, u is die kennisdraer van die onsigbare. Ek het niks anders gesê as dit wat u my beveel het nie. Aanbid Allah, my God en jou God. Ek was getuie van hulle, solang ek in hulle midde verkeer het. Maar toe u gegee het dat ek opgehef word na u, was u die bewakker oor hulle. En u is getuie van alle dinge. As u hulle straf, is hulle waarlik sondaars. En as u hulle beskerm, is u waarlik die Almagtige vol wysheid. Allah sal sê, dit is 'n dag waarop opregtigheid die opregte sal baat. Vir hulle is daar tuine waardeur riviere vloei, vir ewig sal hulle daarin bly. Allah is welbehaag met hulle en hulle is welbehaag met Allah. Dit is die groot oorwinning. Aan Allah behoort die koninkryk van die hemele en die aarde en alles wat daar tussen is, en hy het mag oor alle dinge. Dis die einde van hoofstuk 5. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Join me in the next episode, which is episode number 118, and we're starting with hoofstuk number 6. Let's make a note here. In die Heilige Koran, en ons is nou alhamdulillah klaar met Surah Al-Fatiha, ons is klaar met Surah Baqarah, Surah Al-Imran, Surah Nisa, en alhamdulillah ons is nou klaar met Surah Ma'idah. Chapter 5, Surah Ma'idah, table spread, die daaglikse brood, en nou begin ons met hoofstuk 6, Surah An'am, the cattle, die groot vee, 165 verse. Please get your free copy today. Do not delay. This is totally free. Please contact the IDM 0313046883, IPCI 0313060026 or 27, MJC 0216844606, Muhammad's Hardware 0123746102, and that's where I obtain my copy of the Quran
from Jones Musadara from Musa's Insurance Brokers. Please remember to follow and subscribe and share this knowledge with others. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.